Gula langsung aja ke enik bini bu. Langsung nih bini abu lendos, langsung berkak ke depor, muka lomari nyari telur. Ternyata tak nemu. Nyari ke tuku, ternyata tak miloh. Di budi nabah nih bini entar kesetiaan sambil lari ke bebe sambil ngocak ka ekwa. Aduan gula, aduh sabora namun telur sedari aja kelajan. Gara-gara terus selamat tadi corona bah deka lagi na saya gelar. Sia gelar bu. Din lagi ikan tek lato-lato. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para kiai, para guru, langkong-langkong hadratal mukarram ajunan semulja Kiai Taufikur Rahman, ajunan hadratal mukarram Kiai Syazili, ajunan hadratal mukarram Kiai Haji Fairuzi Makmum, ajunan hadratal mukarram Kiai Lutfi Khalis Makmum, tak lupa ajunan pengasuh Taman Pendidikan Al-Quran Al-Jazili, ajunan hadratal mukarram Nyai Risatul Atiniyah Makmum, sareng sateja majelis keluarga besar, sateja asatid wal asatidah. Si abdina tak bisa nyebut asma'ipun ajunan tong persetong, malar muka ajunan sateja terosa epa sehat bi Gusti Allah. Amin Allahumma. Ben malar muka ajunan sateja pengasuh TPA Al-Quran, sateja asatid asatidah, sateja pengurus-pengurusnya, malar muka bi Gusti Allah terosa eparek na kekuatan kaangkui terus berjuang li'i'la'i kalimatillah lebat jalur pendidikan Al-Quran. Amin Allahumma.
Tak lupa pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, langkong-langkong, ajunan Bapak Kepala Desa Batu Bela Timur Egi, sareng sateja setap-setap epon, sesangat abdina amul jaaki tor sangat abdina takzimi. Ajunan hadirin muslimin sareng ajunan epu-epu hadirat muslimat, kaum pengajian, para wali-wali santri, sesami-sami emul jaaki sareng Gusti Allah, malar muka rabuna sareng along polonga abdina ajunan eka dinto tempat terosa tetia tanda kaangkui terosa along polonga abdina sareng ajunan sampai depak dek kaku laku eswarga na Gusti Allah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Sepetan kaula amul jaaki tak lupa ajunan Al Ustad Muhammad Khalid selaku pengundang sareng sateja para kiai, para guru, para tokoh masyarakat selain si abdina tak bisa nyebut asmaepon ajunan tong persetong, sesangat abdina amul jaaki tor sangat abdina takzimi. Ajunan alek-alek siswa dan siswi Lembaga Pendidikan Islam, Lembaga Pendidikan Al-Quran Eka Dinto Sekak Dima ajunan sateja ampun irasole ilmuna isalamete ilmuna se ngaji dalam beberapa saat Eka Dinto malar muka ilmu seekaule dari para ajunan sateja tertetia ilmu sebarokah ben manfaat fiddini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Saing ke ajunan sateja etetiakina manusia sekaratu ka Gusti Allah nyilepeh dek ka orang sepo tor akuna dek ka bangsa sareng negara. Amin Allahumma Allahumma amin. Sebetan kaula amul jaaki. Hadirin hadirat para rabu sesami-sami emul jaaki sareng syokore dimin papangkian esiang ares samangken Kak Dinto kalaban pamaosan alhamdulillahi alal imani wal alhamdulillahi ala kulli halim makana. Apona pasabab tretan abdina sareng ajunan mi pantes patot tor wajib asyukur ka Allah karena nun gelenun sampai saat samangken, sampai detik samangken, sampai areh samangken abdina sareng ajunan ki paringin enjeman odi sareng Gusti Allah ekinon alhamdulillah. Selain ki paringin enjeman odi abdina sareng ajunan bi Gusti Allah saat are samangken ki paringin enjeman sehat andi matah ki bisa ngabes, andi kopeng ki bisa ngiding, andi elong ki bisa nyergu, andi tanang ki bisa alembay, andi sokoh ki bisa atendek. Alhamdulillah. Abdina adua malar muka sateja sehadir laki bini tuah muda raja keni manteren terosa epa sehat bi Gusti Allah. Amin Allahumma. Karena nun kelenun sehat Kak Dinto parloh mi abdina mator parloh kaula ben ajunan samangken sae alengki neng Eka Dinto tempat selake ngaci juk tojuk sambi kok rokoan
sebini ngacih juk tojuk sambil nekuk pung pelengpungan. Bagian nak kanak kene ngacih sambil amain tek-katek. Kak dintoh cuman setong saratah asabab ajunan ki paringin enceman beres enceman sehat. Mangkana ngireng pongpong abdina sarang ajunan paringin enceman sehat bi Gusti Allah. Pabenya asokor ka Gusti Allah kalaban pabenya maus alhamdulillah. Mantar terosa sehat bi Gusti Allah. Amin Allahumma. Kento nomor 2, nomor 3. Abdina sarang ajunan siang are semangkin ki paringin enjeman sempat katipona pamake sempat along polong neng majelis taklim along polong kenengan mulja acara mulja bulan mulja along polong ben oreng-oreng semulja manteren terosa apolong sampai ke swarga. Amin Allahumma. Lebih-lebih semakin zaman ampun akhir musibah neng eman kak diman ri beriin neng Cianjur gempa. Mare Cianjur gempa Semeru abetok. Mare Semeru abetok Turki gempa. Bandara ancor. Lorong apiak teti 2. Seratosan bangun, seratosan tahun bangun. Ancor tak sampai 5 menit. Sepuluhan tahun bangun. Ancor tak sampai 2 menit. Loh, musibah neng eman kak diman. Mekasen ri berin banjir sampai ke daerah Beru. Sehingga di kecamatan Beru kayak itu pegunungan, dataran tinggi, banjir. Zaman ampun makanya zaman ampun bahkan dahulu ulama manabiba da telok kondisi kak dinto badan nang edalem setong zaman. Dabuna ulama zaman keto benih kuncoman zaman akhir tapi zaman kepanika termasuk zaman lace akhirah. Apaan setelok? Sepertama al-ghala. Napah al-ghala? Reng bereng ongke kapi. Ragira makin ongke napa ta ongke? Wakaja ongke napa ta ongke? Gara-gara bensin ben solar ongke, reng bereng ongke kapi gino. Beras ongke ta ongke? Wakaja ongke ta ongke? Nyak nyiur ongke ta ongke? Pelapa ongke ta ongke? Apal kapi. Atau kang kebayi pelapa ya deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Gara-gara bensin ben solar ongke ada ongke kapi selain ngas teteh manusia debun ulama. Nomor 2 wal waba. Napa waba? Penyakit luar biasa. Kaulaban ajunan riberin tahun 2020 sampai tahun 2021. Yang temben penyakit sekocak corona. Oh, gara-gara corona pengajian burung. Gajah banyak pengajian peburung ribet. Boleh banyak tamu yang tur datang ke compok itu mengunjung pengajian. Ternyata yang meburung pengajian. Allahumma sholli ala Muhammad. Masjid sebagian banyak setotop, pasar etotop, bandara etotop. Anapa? Corona. Bahkan gara-gara saking derina takon ke penyakit seikocak corona, maki tengah malam ngelah telur. Ngelah telur gitu. Padegi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Gula kol setengah setong karo sebuah waktu na corona beda telepon nga tengah malam kol setengah setong tinglay congo tepak kamat tua yang kak dintoman tedung kage jong engki burumun semakin bunten napun jangan kak telepon kenapa man bah tak ngiding kabar kake kenapa Malaysia bereng rembi apa napa ku bereng rembi apa ajriya serembi bereng rembi langsung tahu ngocak ya kojo ketiba napa pah ngocak senak kana serembi mun terus salamet tadi corona malam setia kiyah ngelat telur dua ini gula langsung aja ke enik bini bu langsung nih bini abulondos langsung berkak ke depor muka lomari nyari telur ternyata tak nemu nyari ke tuku ternyata tak melo dibudi nabah nih bini entar kesetiaan sambil lari ke bebe sambil ngocak ka ekwa aduh gula aduh sabora namun telur sedari aja kelajan gara-gara terus selamat tadi corona bah deka lagi na saya kelar ya gila bu din lagi ikan tek lato Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad untuk selamat akabi ngalle ke 2002 lekor pertengahan 2002 lekor diberiin benih manusah seyantem napah sape pengajian berak timur de jelau de kok saben sakali harap mi senik kemake penyakit tak sape japo penyakit kering kebi Allahumma sholli ala Muhammad ngalle 2002 lekor masuk nih ke 2003 lekor langan tang nak kanak kene banyak ecapok tampek iki debuna ulama pangas teteh pertama al-ghala nomor 2 al-waba penyakit luar biasa seterakhir saya nomor 3 debuna ulama wa mautil fujaah banyak orang mati mendadak daerah banyak orang mati mendadak dan kadang ki lakuna ki sehat tang peteng ala itemu mati beda tada tang peteng ki sehat ki lakuna ala itemu mati beda tada jabuna ulama pangas tete mun la telok kondisi kak dinto bedeh neng dalam setong zaman pertama al-ghala reng bereng ongke kapi nomor 2 penyakit luar biasa nomor 3 wa mautil fujaah banyak orang mati mendadak ngas teteh manusia sekita abali ka Allah tuli abali ka Allah sela abali pasajan istiqomah sujud nyempe ka Gusti Allah tersalamet akabi amin Allahumma kenggula tak kubater makela udik neng zaman akhir mun ngabesaki tantretan desok tantretan beto bela temur pangaji na agak panika berempa ebu si hadir aneka mun pangaji na pakun semangat lomak ke teka pengajian agak panika teretan insyaallah kiamat ki tangi amin kubuk amin Allahumma mi bengal ajunan ada bu sabanika mage abdi namang ki inang edalem setong keterangan nega gula mangken adup kamu nih kalau ini kan gula tanya ke tantretan ani nang lauan apa nih lauan tase ta pakaje ta lau ta edeje ta tase lau tase deje kak dinto semator ka Gusti Allah petong kali saare semalam teretan dek remma pamator tase ka Allah mator tase ka Allah ya Allah pamator Gusti abdi nanyo na idin Gusti dek emma akake tase teroleng ngalele nga entara kak beto bela temur Gusti eko cantase araba kake entara ka beto bela temur tase
sobung Guste abdina geng kerong katantretan desok katantretan beto bela timur pas ada bu Allah cek ruka buru kelutase tek perengaki Guste Allah kelutase apa napa Guste tase edisah neng edesok neng ibeto bela timur ki banyak orang-orang tua sujud kasengkok tengah malam edisah neng ibeto bela timur ki banyak nak kanak kene nyusuh ke embun edisah neng ibeto bela timur ki banyak orang-orang laki bini tua muda raja kene semangat lomak ke teh ke pengajian Allah kelutase eko amin gobuk nyaman gi amin Allahumma manteren terus saya pasalamat bi Gusti Allah terus saya pelebur ke pengajian terus lebur ke ilmu amin Allahumma lanjut pengajian terus pengajian sampai kan kol berempat mi acok racok jawab nah baru saya ngocak tele kol 2 nyaman suruh api datu tele kol 2 mun sambian nyaman buk roh mana mak semua dina ya mun nari sambian mulai doa ka roh mana buk lubuk ben lagi telo kali kita ada pak ka Roma lagi buk tunggu Allahumma sholli ala Muhammad oh lanjut semakin gento kan wisuda Al-Quran Taman Pendidikan Al-Quran abdina mator dek ka orang-orang sepona murid senyabe potranah dek ka pendidikan ka dintoh ka angkui pangaci Al-Quran ka angkui belei Al-Quran ajunan tepak ajunan sepak mantap surantap top markotop mi ada busaka dintoh ajunan kiai non kelenon karena ku laku nang dalam akhirat bila kau leben ajunan tingla ampon sete maka bekal beda empak kak dinto sebekal nolong ena abdina sarang ajunan amin gobuk mentah parlo mulia gula buk amin Allahumma napaan seempat sepertama engki kak dinto pasah senomor 2 kak dinto Al-Quran senomor 3 kak dinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad senomor 4 kak dinto kancah 4 setelok kak dinto pasti aparing syafaat pasti aparing pertolongan mun sesetong kak dinto seekocak kancah or enga ketika uleban ajunan mun semak kasih 4 pani pertama semak ka ibadah seekocak pasah nomor 2 semak ka Al-Quran nomor 3 semak dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad nomor 4 semak ka kancah sebagus maka 4 hal kak dinto ku laku sebekal aparing pertolongan ka kauleban ka ajunan amin kor semak pertama puasa kaulaban ajunan mun lebur apasa napa pole pasa wajib napa pole pasa sunnat lebur apa sunat seneng apa sunat maka kaulaban ajunan ku laku bekal etolongi ben puasa ban karena beda hadis ku laku kento pasa bekal mator ka Gusti Allah waktona hari pembangkitan waktona nang iara mahsyar pasa kento mator ka Allah ya Allah pamator Guste apa pasah abdina nyoona idin apa kana oh Allahumma sholli ala Muhammad lanjut pamator Guste apa pasah abdina nyoona idin beda apa pasah kak dinto sefulan kak dinto orang bato bela temur kak dinto ki waktu nanang nang neng etunya lapar gara-gara abdina pelkak gara-gara abdina mela dari kak dinto abdina semangken nyona edin ke ajunan Guste
nyona idin kaangkui nolong anna fulan reng beto bela temor. Ada bu Allah, iyalah tak arapah tolongi reng beto bela temor jereh eko. Amin go bu. Amin Allahumma. Se apa? Pak aja, se apa? Se apa sah? Ya mau tak apa sah? Oh tabu apa sah keng warlo warna mololo? Derem apa sah warlo warna mololo? Apa sah mon padengah keng tinggal tak padeng bah masuk ke berung. Ah, Allahumma sholli ala Muhammad. Keng tak ada mun nengi desok mun nengi beto bela temur saya banyak nengi berek reng Mekasen mun reng desok tak ada sing aku ah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Te pertama apa? Puasa makan kawuluban ajunan sekece aki ampun dapak ke bulan puasa manteren nyapu ke bulan puasa si bakal datang. Ben mandaran sampurnai bete puasa nang si bekal datang. Amin Allahumma. Kengkoro gula mator, mator. Tantretan tinglada pak kawasaan. Mun abukah cek bikabiagi. Iki? Kalak sabiasa, sepenting kor kenyang. Anapa takok tinglada pak katarawian pah tak ning melak. Leting lada pak katarawian mun atarawi cek tak santa on laon sabiasa patumak nina benih dek remah lebih-lebih si teti imam pangastete sambil atole ke budi abesaki si budi mun si budi makmumah dengo dekapi oh silahkan jos buru bulung bolo tak masalah. Keng mon ya basaki nang ibudi makmum banyak bagian banyak reng watuah ngaste teh niser taku agak beriin gula toman saben tahun beberapa tahun saya bongkor intar kaun jangan bulan puasa yu depak ke tengah jalan depak ke waktu tarawian ambu nang setong masjid atarawih begitu masuk tarawian gula tarawih jaringan nyapok sebagian gula tarawih masuk tarawih ya pah nengepet budi bedereng tu wakong jurukongan tak tarawih titi digule tanya kimi tak tarawih teh pah ngocak ya tarawih ada rem majong anapa teh ya mau nagaru ada remet engko atakbir arola ruku engko aruku arola sujud latin nara torot magi tak tarawih gua lere arapa santa gelu mangga nama ngasteteh sambil bas ngabasaki dek kama makmum. Allahumma sholli ala Muhammad. Untung pertama puasa. Nomor 2 Al-Qur'an. Al-Qur'an kak dinto ku laku bekal apareng pertolongan kakau ben kaajunan selebur maos Al-Qur. Bagaja selebur maos Al-Qur'an tak usah bahkan debuna ulama tak usah sampai ke akhirat Al-Qur'an si abri inah pertolongan geneng alam kubur Al-Qur'an kak dito bekal apareng pertolongan kakau leban keajunan amin amin Allahumma dalam setong keterangan senega keto mun orang lebur maus Al-Qur'an ting lamate cepon begitu datang malaikat mungkar benakir atanya di kawaleban ajunan sete ki waktu odiin lebur maus Al-Qur'an pendem begitu lasare pendem mulai orang sengater datang malaikat mungkar benakir begitu datang malaikat mungkar benakir satu amal kak itu keluar ben malaikat amal salat keluar amal pasah keluar amal zakat keluar sampai amal haji keluar karo setong nih kasih abeur nih kasih setong abeur ini ben malaikat isoro keluar tak keluar tanya aki ben malaikat keluar enten kudu tak keluar selain keluar kapi enten kudu tak keluar siapa ben tak keluar minang dina paha jawab setong nih dek rem jawab malaikat
Nek kalambek ki odin make lesoh gula ibecah. Make santai gula ibecah. Make sibuk gula ibecah. Make beres gula ibecah. Sakit pun gula ibecah benih. Gula Al-Quran malaikat selebur ibecah ben orang ni ke waktu naki odin. Silahkan tanya aki. Mun neka tak tahu aja wap marena gula si aja wap malaikat eko. Amin gobuk. Aduh. Orang ngapa dinar karena. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Lenika Al-Quran. Al-Qur. Tak usah sampai ke arah mahsyar ku laku. Keneng neng eneng ilm kubur neng alam barzah. Al-Quran ampun bisa apa ring pertolongan kakawaleben keajunan. Mangkana tepak ajunan nyabe potrana esabe neng ilm baga kak dinto kaangkui ajar maos Al-Qur. Alhamdulillah. Garo-garo gula mator katantretan kabu ibu mun masraki anak dek ke lembaga cek kor pasraki maloloh iki nah, sambil kontrol benih kontrol buk kontrol lebih-lebih bapak-bapak adik potra isabuat ke lembaga karena sekain to matorap tina lembaga pendidikan kain to buk tak eka di maasaos bagus neng Madura maupun neng eluar Madura bahkan neng di luar negeri sekalipun kak dinto andi telok pang mon pang si telok kak dinto kuat maka pendidikan bekal ajalan kalaben sae pada ben agama kaento andi pang napa pang-pangah solat pang-pangah agama mon solat bagus maka selain norok mangkana guluban sambian mon tero tetia orang bener apa jang cek ngantos bener geluh si apa jang apa jang geluh baru tetireng bener mun bah ngantos bener geluh si apa jang teu kiamat tak kira apa bejeng geluh buru tetireng bener arapa salat bejeng pang-panga aga ini ke pang-panga agama beda boleh pang-panga negara napa pang-panga negara ajunan reng bini pang-panga negara mun reng biniin bagus negara bakal sebaliknya mun reng bini rosak negara bakal ancor nanti ajunan pang mangkana ajunan bagus itu agina terteti orang bini si bagus kepi amin Allahumma ada ban terop andi pang ria pang terop mun tada pang roju tak roju bagajah roju tak roju pada ben pendidikan lembaga pendidikan dimanapun itu dan seperti apapun bentuknya itu mempunyai telok pilar andi telok pang napa pang-pangah lembaga pendidikan pertama reng sepona murid pertama guru nomor 2 murid nomor telok reng sepona murid are pang rek mun guru murid reng sepuna murid kuat sampak kompak nyaman lembaga pendidikan amin Allahumma pada ban becak rohuk dak remah becak empana telok 2 iada setong ibudi setong kiri iada ustad guru kanan iada ban sekanan iada murid senomor telok ban budi reng sepona murid guru tugasah ngajar murid tugasah ajar reng sepona murid tugasah nyotok pangaja nyotok mun eban setelok nyaman tak nyaman jarana beca pangaja nyaman tak nyaman jarana beca alhamdulillah
Mage sinuro nyaman jenun janan. Apa? Eban setelok nyaman. Alhamdulillah. Mangga tak langkong dek kabak bapak. Ada kuncinan ng pak bapak dia. Bapak-bapak ajunan si Agus Dwi Putra beren lembaga pendidikan kontrol. Tanya Aki. Tanya Aki dek remah. Mun dateng dari sekolahan. Tanya Aki anak. Dateng Jong. Dateng Pak. Bada Ustazah. Bada. Ustadz siapa? Ustadz Abdurrahman. Pengajaran apa? Pengajaran tajwid Pak. Keng iya Pak. Beda sorat dari Ustadz. Apa Jong? Can sombangan gen satos. Oh, mon urusan sombangan anak mek pole karo gen satos. Make gen 1 juta. Siap. De iya. Setong si aku Pak. Saya lain tak aku Pak sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Mangga naga wala berajuran Bapak sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai sopir di dalam kendaraan rumah tangga, petegas, patatak pun urusan. Me boleh karogan 100, make gen 1 juta. Siap. Dah iya. Datang embu. Mon bahkan 1 juta apa bajara lagi naga. Ngocak sambian. Oh, cua lembik gelur wah. Dah iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa napa mi saka dinto anak kak dinto aset tretan. Pagaja aset kode remah kekayaan akhirat, aset akhirat kak dinto. Karena kak dinto anak seiki bemante. Mana bijo matunya punten teki bemante. Lapak kelar andi emas atau koronto sabe leber roma tingkat telok sampai usama torong kata tangge. Oh teki bemante itu ternyata. Jadi punten teki bemante apa boleh tunyak, apa boleh roma ajunan lagi nama teh ya ini akhiran lagi boleh arab lagi boleh si bini silake si bini mate silake akhiran orang pergi teger gue ngenteng dengan bini lain akhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. An mangkana mun urusan dunya tak kira ibu mate tapi mana bi anak itu si ibu mate terlihat biasa bu ibu mate waladun solihun yad'ulah anak si bagus si adwa aki ka orang sepuh bila mate si madinah rek sepuh bila mate si maca yasin rek sepuh bila mate si ngirim tahlil rek sepuh bila mate saya ngirim Fatihah rek sepuh bila mate saya narema anak ilmu kuburan Allahumma sholli ala Muhammad dan salam kami dan barokah amin Allahumma. Maka nak boleh berajunan sebagai orang sepuh usapa sadar akan pendidikan berkutu sadar ke kasadeja yang berhubungan dengan pendidikan itu ajinah malam sadeja pengasuh ikah dinto sareng sadeja pengurus-pengurusan manteran terus ipakuan di Gusti Allah. Amin Allahumma. Jadi mun setelok pilar setelok eban kak dinto sae ustad sae murid sae rek sepuna murid kak dinto sae nyaman tak nyaman pendidikan. Makanya nyaman tak nyaman pendidikan. Merek tak merek. Tanya aja. Deket dong. Pak. Udah Ustaz. Udah. Ajaran apa? Tajwid Pak. Siapa Ustaz? Ustaz Abdurrahman. Iya Pak. Apa dong? Udah sobengan kan satu. Sobengan. Boleh. Ada yang kempes. Habis. Allahumma sholli ala Muhammad.
Are nyewa apa gratis? Emek. Bener iya bu. Iya emek rek. Aja mu dek tahu saya. Ya serius. Bener. Gula mak are bener. Sampai tak percaya kan. Bahasa kiai ada pikir roskolos kiai yang kata dia kini dinari ya kok ya ini lagi pakai titik kiai roskolos itu tapi dia mau apa disebut mereka borok betul mereka borok aneh kegulekan saya biasa surbanan kan dibarin kan 2012 lambak guru terjun ke pengajian 2010 2011 kita surbanan sokok bote kelami bote makan ke pengajian. Apa dulu kan dia wakilan apa boleh sedih ke pengajian namun apa tak bisa boleh saya bangga. Kita waktu boleh makan ke pengajian wakil apa ajak bareng telok. Boleh supir pada bareng boleh tong. Mangkat ke pengajian. Tepaan bareng sehingga bareng gula ini kah gendengan ben gula. Salah gendengan lembuan bu. Gegean kelampina pada bote songkon pada bote. Mangkat ke pengajian. Bareng toron dari motor, tuan rumah ada kan macam dua bu. Beda tuan rumah si acabis ke kiai, sama hari nak kiai abidatu. Beda tuan rumah si acabis ke kiai, sebelum nak kiai abidatu. Kini kita pakai tuan rumah si nomor 2, acabis ke kiai, sebelum nak kiai abidatu. Jadi gula toron dari motor, berkak tuan rumah acabis, gula acabis sih, bareng gula pada acabis sih. Pon, dapat kalangker, gula panggil. Isi gula saya panggil, maju gula pidato bu. Mari pidato, toron boleh. Depak ke tengah aja lah nih buka ke motor 10.000. Haram 10.000. Kayak tak jak ngocak aja deh bu. Tak jak ngocak aja. Tak tahu manjak ngocak ada. Nengen bu. Nengen. Depak ke Roma bu. Masuk onggak ke dalam Roma. Pah bereng gula karo entar nyanter ngorok salam. Assalamualaikum. Salam. Apa mau? Pamator ya. Apa? Agak dia taborok itu. Apa nih taborok? Itu. Nyongo. Banyak bu. Banyak. Jadi gula mau cak bu banyak. Kalah bun. Bebuntet banyak. Taborok. Tak taborok. Ada cara tanah rezeki taborok mall. 2 deh. Pateh rezeki pateh ada benih lakon penosir lakon Allah lakon pangeran jadi ada benih kita borok lakar sengaja ben Allah bagi kakek kalah bagi ben bu ya mon solar ben supir tekor ke benter ji kan gini ke gulambu tangga aja kan bareng boleh dah budin. Aku tak borok boleh. Yang saya ngajak pada borok kemarin kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tan serius. Tan gula tak teman. Gula gelak buk mangkat di jompo Ahmed ke Abah tin mangkat Abah. Gula baru datang ternyata buk dari Jember. Lakar jet sengaja rencana makin nih kah ekosomnah ben gula keng diberin tat holit nelpon jebon ngatore keng pas beda halangan beda motor pas nelpon gula lakar kosong istirahat tadi kan makin melak agak melak tak pete melak deh lesoh datang kibru datang dari Jember di istirahat te pengarana pah tat holit nelpon ki nyereng tat apa ke liya senah dan gula ti gula mangkat Ma Amit kaba, abtin mangkat apa? Mangkat boleh. Ki, ya selamat lah. Ki, cabis kaba, mari cabis kaba, cabis kaumi. Mangkat mi, ya selamat. Cabis kaumi, siom tanah kaumi, siom sokon umi. Mari cabis kaumi, Amit kini bini boleh. Ucap ini bini, sayang. Hoi. Arah apa bu?
Paling ring dinari tak teman yolok sayang benar. Teman tak teman yolok sayang. Dia yolok sayang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemarin mun mulai ke Roma yolok sayang teh. Bah, cek lah kare bakon ben Rasulullah. Tak oleh, ring laki tak oleh mapas ke bini nah, tak oleh. Rasulullah tak mapas ke rajina teh. Rasulullah ke rajina Humairo. Apa Humairo artinya? Cantik teh. Dia sambian kemarin mun mulai tak oleh, mapas tak oleh. Paman sambian di bini, nyaman bini namar ninten. Tak oleh teh, tan kopi tak oleh. Tak oleh, mapas ke bini tak oleh. Bini kento ay pukon muljaki, ma'akroman nisa illa karimun wa ma'ahanahunna illa laimun. Tak muljaki ka orang bini kecuali orang laki si mulja, bentak nginah ka orang bini kecuali orang laki si inah. Artinya derma mun adik bini pukon muljaki. Cara muljaki ke bini nah, mun ka bini nah tak oleh pas mapas, derma ngolok sayang. Amin gobuk. Itu aki pak guru jengeng. Terselamat agapi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Detik dan gula matorah. Terakhir. Detik iburu. Kau leban ajunan sebagai orang sepo kudu sadar terhadap pendidikan dan semua yang berhubungan dan pendidikan. Terakhir dan gula matorah. Pintar-pintarlah orang sepo, pandai-pandailah orang sepo, asa kalangkong ben berterima kasih dek ka guru sebeda lembaga pendidikan. Apa nun kele nun ngacerna kanak kak dintobuk dilema ustad ngacerna kanak kento. Bahkan sampai jebuna ulama ngacerna kanak kak dito diibaratkan ngukir pereng. Oning pereng sampean. Pereng dek remah alukis neng pereng, ngukir neng pereng, malarat. Mik malarat. Elaone tak cekak eka jei bele. Malarat ngukir pereng. Lepade malah enak kanak ngaji sini kini itu melarat. Mun guru nasaber gelu tak cekak kanak-kanak. Pah karo saber guru dengan nang bo ageje itu rot. Mun tak lober mengisongkon guru nih. Bada bu lober. Gula orang mari bu ngajar nak kanak kini. Gula kan tak TK lambak neng pondok atau mondok neng itu betah nika ebang ajar TK gula. Ya Allah. Gula ka banting lah ngajar buk neng yada nules dateng berkana-kana apa nyolono kalam sarong. Ye. Lau sa ada selebaran ustad tak. Ting labit tojuk buk gula kan songko anjeleng tojuk dateng nak kana tat. Apa? Ngaji ya? Ya, ayo. Diada arebe diada. Datang boleh tat ngaji ya. Ya, ayo datang arebe diereng. Di budi dia wah datang si di budi bu pahakin cung ke di budi rek. Tingakin cung ke di budi pas sampai nunggu kapor, pas songkok roe kan papa nih kebernung gunungan deh bu. Ber malarat mun saber ke ustad ada teti pasar. Keng mun epak aja, bela. Dak remah epak aja bela. Pah neku okol bokol, pah gigira, pah menokola, pah nobia. Bo, bela dak remah ambu, tak ambu, apa numpoh. Bener napa punten? Berek mangkan talakong ajunan lebih-lebih si ampun lestareh iwi sudah talakong reng sepona motor sakalangkong ka ustad, motor sakalangkong ka pengasuh. Apa napa? La yaskurullah man la yaskurun nas sebun Gusti Kanjeng Nabi. Orang jadi ya tak ekoca asyukur ka Allah mun tak pandai berterima kasih ka manusia. Tak pandai berterima kasih ka orang yang sudah berbuat baik kepadanya. Mangkana guleban sambian seekoca asyukur ka Allah mun lebur asa kalangkong ka bada manusia.
Ngacabis ka Ustad motor sekalangkong Ustad, motor sekalangkong kiai, anak abdin ampun lastare iwi sudah. Nyuun doa barokana samuga anak abdin andi ilmu si barokah ben manfaat tertetia anak sing montong kitu nya herat. De iya amator sakalangkong. Itu akhirnya malar muka kalaban sabab barokah kana pengajian sateja anak seiwi sudah semangken kak dintoh tertetia anak sing montong kitu nya akhirat. Ilmu na barokah ben manfaat. Kalaban sabab barokah na pengajian malar muka sesake tertuli beres. Sendi otang tertuli kelar majar. Sekita depak ke Mekah tertuli depak ke Mekah. Selamare depak terdepak apole ke Mekah. Kalaban sabab barokah na pengajian malar muka abdina sareng ajunan tertek pamat ya bi Gusti Allah kecuali mate kalaban nyambi Islam ben iman. Kalaban sabab barokah na pengajian malar muka lembaga pengasuh ben sateja ustad-ustad tega dintoh manteren terosa ipakuat bi Gusti Allah. Terterosa istiqomah bi Gusti Allah. Amin Allahumma. Mungkin sagak dintoh beng pamator dari abdina mana biba de kacang kolangan. Apa? Doa. Kiai selain kenapa kalakotan? Allah. Benih ki puru banyak kiai kesebuk ada lah kona berkata waduh dengan dia kok reda nak nyonceng bentak holid isoro apidatu bu mun pas ki tambah isoro adua lain rempek rebu kan dua tak kira tambah aja mare cilit lah aduh dua apa double lagi double cetak aja double semua orang bu kayak gini bentar pada selamat kapi ngereng adua areng bareng bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma yamliku hawaijas sa'ilin wa ya'lamu dhamairas samitin wa yaqadi hajatid da'in ikti hawaijana wa yassir lana umurana wastur auratina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya karim ya sattar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa talamidina wa ashabina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'aana bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.